yam kana di hiding the media daga high base tabe yam boy ba high kamana leader am khala di akoi loin support to ni ka hai yes bogi right am ta later bra lo yon thokra bra very true hujikti nahan assembly ki suspended animation la ki bidagi MLA minister me am ta ta ki tre leba ki ngang ba yes assembly da leader khan ba leadership crisis ka bai tholi no ba mane to bi ya bo yes adu di mo openly to ra ko kana mo era ma khan biro hai na dum khan jagi ni yes aduna sigumba contradictory oiba adagi manipur gi राजनीति वाला सिंह जी की इज्जत योथोक पदोना कोई पॉलिटिक्स याव बगासी तंजन लेबा हाय कमाना खलक बा अमदे हेते यानी हायदी आई कैम लेत्रेबा yes yes इचम चंबा कनानुमा कैम त खंग दबम पुथोरसु अदुम इंदोरेबा मरमदी बा हाय कमाना खलक बने हाय दोरेबा कन हाय कमादा लोइन योथोगदी सेंटर स्टेट रिलेशन दा चाउना कायरा का दंग सिदी सेंटर न तौ तौइन खुदो मिनथिला खोइन चटपगी फिबम लाए फमु लेपु न दौरगा अना अहान टॉपिक लेना थमनिंगबसे होगिबा अखोगी मोर देन 20 months की अखोगी हिस्ट्री अमा पुवारी अमा अखोई फाकटपम संगेबा हाइदी विलेज वॉलंटियर्स नत्रगा विलेज प्रोटेक्शन फोर्स नत्रगा खुनगाक पाइना अखोइना खंगनरिबा जिंगसे सिगी कैनोसे कमायने थोलखिबनो हाबगी अखोइना ट्रेस तोबम संगे अखोइना तोब नतबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदगी मणिपुर की ऑनरेबल गवर्नर ना मसी फाजना स्टडी तोबम संगे कमायने लाखिबनो हाबसे अदुना मागी लीगैलिटी अदगी ngasai अंकल ना ताकपीरिबा मागी सेल्फ प्रोटेक्शन की राइट अमदि मियोबन लई हाइसे अदगी फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 51 ए की सब क्लोज डी दगा यावरिबा अखोइगी अखोइना अखोइगी इरमदम से ngakna na honabda igi responsibility duty am lay ado service to render to godabni habani when call upon to do so haira agadi akoina render to godabni habani hoi formally hekta invitation thokna government na leba ngau law ina kokthokpa natraga su matamdu da leigiba circumstance tuna masi tangai phadana yumdung khudigi naharon amamamgi naharon haitare ko yum singi थोक तब यादब एडल्ट सिंगी थोक तब यादब मख ओइखिबा उन सर्कमस्टेंसेस स्टडी तो मथौ ताई अखोइना येंगजबदा आइसु उहोवी मे की तारीख 3 की 2023 की सी वाइस प्रेसिडेंट लाकपगी सोमदना सिक्योरिटी याम टाइट ओइबा मणिपुर यूनिवर्सिटी द कइदा को सिगी टाइमिंग सिदा नुंगा वायरम सिदा फेसबुक की लाइव सि थागलया सोंगी तोरबुंग बंगलारोंग की सिचुएशन जो खितंग लुसलकपदु द को अदुदा नुपा मचा अमना याम कन्ना लावे अस पाबुंग हाइगदरा सीएम हाइगदरा स्टेट फोर्स थाबीरो अखोई लोई सीबा तारे खोप तारे याम कन्ना मान फेसबुक सिदना लाउर खोंगा सिनेरियो कनो मैम जी उतलेबा अद अखोई सु याम न नुमाइती अदो मतमदुदा सबसाना मतमदुगी सरकार दुना स्टेट की लेरिबा नत्रगा सेंट्रल फोर्स एनी लेरिबा सिक्योरिटी फोर्स है थाजल लकान द कंट्रोल तौनबगी पोछि तो होद्रेबको मदु कोना मणिपुर की मतमदुगी चीफ मिनिस्टर ना अदुम एडमिट तौखरे को लाप्सेस में आम लेबगी हाइबतो अदुम दई लाक्सररोय अदुना मदु तौदब मरक्तुदैदुदा कसागी आई यूम आई प्रॉपर्टी दी ngak तब यादबनिना सेंथोरेबा सेंथोरगा अखोइना ngakदुइसि कइनो अखोइ मतमदुदा थांजौ पाइदना अदगी सिंजंग पाइदना सैतु वातु पाइदना हाबदा याम तौरमिको ngakna na khona na mayam du kanna na baina na haun mayam ma thole matam du gi sam jaba hai tare madu purely self protection gi damuk tane maram di sarkar na state force na ngaka du to bidrabni na akoi citizen na moina akoi gi duty ni khoi nga pham thoi have say sin tholki ba pot na adagi di amu madu gi matung tarak pada mi gi di ngasai mayam na su tam to nei du ni narco terrorist terrorism की पोरम लाइनी अदगी sophisticated weapons में आम पायरगा तोंगान तोंगान मुफम सिंदा एटेक तो अकादुदी आइंगोद लेजरीबा सई सिंजंग थांगजौ दुनदी कमायना nga उदुनोबा प्रोटेक्शन दो अदुना कराय कराय द लाइसेंस गन लेकाय लेकाय की खोंगनरे लाइसेंस गन पायरगा प्रोटेक्शन ngaknabagi तौनरे अदुना जुमतिक साद्रे अदु तागदी इमाय बेन बो हाइरेबको नोइना लेरिबा नोइद पाइरिबा खुलाइ दो खोइद पीरो खोइ ngakserage ngasai ngak pidramnina aduna adugumba kupna akhoi circumstance myam jin naina rakanda kamaina khulai lorokibano kamaina khulai pairaga village volunteers haiba tamje tholokibano se sigi history ji kupna naina rakanda akhoi na kopam thoi khulai surrender bo hairasu handover to bo hairasu adagi ngasai leiriba village volunteers singi hujik khungak ba phabagi adugi adagi tonri myam se loinamak se masigi atenba history je akhoi na yam kupna study tawraga khangminabam change अनिसुबदा इन हाइनिंग इसे हुजिक से
president rule lakraba matungda governor gi thabak gang kara haure secretary office tawdana phamdana week amada 3 days tawgon yam phai kaisu kaide mamang da leiramba government tuna yamna week oiman khibidagi maru oina masi pandaba yadabani chief minister khaki wana tana leiriba atopa mantri oibiriba mayam ama cabinet minister mayam leidana ani yamdi akhoi oppose tawkanda lebak thugai de nisat khare bjp gi minister ani yamdi adu bu somda minister tara amdi le hori boko cm yaudana mapan oidoi mane adu maina leiriba mayam sisu tumin loi leigre sup sapta only chief minister gi manak ta press meet tawda nakan da tholaga phamgani photo kap yawgani that only shows ka haka the chief minister da akhoi ge support tawri ulli neba aduna laiga ki oiba pot di administration da kai di makhoi gi oiba contribution laiba kannabagi laiba ki kari gi kai ta laigi drabang mi ngata neba mla mayam ma queue da cm na chalaga maning da oro inani photo sida yawra kan utla kan da public ka cm ga aiga yanari da cm na su moi jing je aigi mi oiri som chat khre ba matam akhoi gi 20 months ki wari se yamna light oina aina haijabe wane masi yamna manung ga serious oirame ba adugi pokhair ku dure ngasi president nu lai adugi pokhair ku duga circumstance bi amduga lai aduna moina tawga ba thabak to matam dugi government aduna matik chana tawdaba dagi yum dagi like lai su tamjaga ba dukan phamga ba thabak suga ba mayam duna khun nga pone na thokraga adusu lai ra bangakta 99% lai ra bangakta ni madu da ina kaya khunba kan to ba yaw ro moy ba ina kaya khunba yaw de ba nati ko awa ba yaw ri ba thabai nang sujeri me am duna village nga ka doi ni na leigre mai ma gi family gi angang nupi angang me am du su angak pa phang na risk kam kan nong mai ka pa ka de kam kan da kai dor ka de bom tha da ka de khang pote adu sigum ba gi situation da leiba ki dam ta tholak ki ba miyoi sing ado amadi ma khoina pai ri khulai sing ado akhoi gi ima leiba manipur ima leiba india gi ne ba India की integrity ngak na bane Manipur की integrity Manipur kai bai se India kai bane natra adu targadi madu national interest ni mokoi anti national oi pathabak natte ba si platform kaya am da tongan haina gra wafam ni ko aduna hujik si khulai myam si thado ga mo yum da han ba ya ba gi environment ama create tawrabra haiba se hangba mathau tai ba adu conducive environment ama Manipur da leirabra khulai myam thado pa yarabra ai gi chek su ba salamba u su ba salamba dukan pham salam myam do akoi sasara ge yarabra kana na protection tawdori adagi huji leiri ba pochida buffer zone natraga red zone hari ba poching se huji thammi bra thamdabra sisu yam luyi ba ada mi gi di area domination na dana nakal ama dagi area domination taw lei khrabane ba sidagi na sang ba yaroi na huji adugi poto thado obra adu kabaina khoi khulai thado ko doino sisu achauba kano ba circumstance ma khoi study tawbam thoeba adagi khulai surrender tawro hai sina singa madi tam ani sapmana na madu tawraktargadi sab punishment ani makta pibi doribra natraga side da sum valley sida nairaganda singi sina remoteness adagi magi administration da khara lab khrabani na maduna kari tawge khangdre ko side da nai doribra sigum mayam leba aduna a number of youths victimized to gi port amada sangselak patar gati akhoi gi yamna unfortunately akhoi gi future jidi youth sing sina ai gi ngasi isai nau mayam sina tungi future hodoi ne bako mayam je akhoi gi uncle ga se numidang wa oisala apne ba akhoi bu middle oira bane bako adu tungda la ga wangang mayam amana leiba nga khane sakha ga makhoi bu pha dana pundana makhoi da criminalize to gi port am khang la gati koi am laibak thibani sipuna makchi soi gi bagi the whole responsibility lies with the central government and the state government during the last 20 months. Sini aina haini isi. Moi choi bedi tau pune. Blame tau pune te se aseng ba reality du neba. Aduna hujik lai ba pot sida aina ngasai hangbi gi betu lak serage Congress party gi ti. Yam clear cut ngarang han gi private member resolution si natabada 2024 gi ahan ba governors ki address pi ba assembly pham gi betu sahi ho bugi. Adai du da khoi gi deputy CLP leader honorable MLA Ranjit na madugi governor address ki discussion da mana puthokra bane. There is the lairiba village volunteers sing village protection force sing se masigi legal protection pi na ba bill ama propose to biro ruling ki side gi aduga madu bill do khoi pass to thu si have se ba adu de address to the pi gra bane my proposal se adu matam du gi house ki leader honorable CM na haibada madu kaimta worry to ningai leite makhoi na yam ka hen ba
aran ba thabak tawdragadi madu problem na te na man hai gi si loina record leiba ngak tane ba ko aduna adugi potu su khana gidre madu yabi dana discussion tawdana makhoi gi protection ama thambira magadi masi akhoi kai gi damakta yamna wa ga doino situation je lusala kanda village volunteers sing gi damakta ihan hana assembly gi platform da wangang gi badi Congress party ne as opposition ko adu Congress ki honorable MLA ke Ranjit Singh na ngang gi bani record loi le adu yabi gi de matam do government na kai gi no khang de Congress ne bu puthora di pot khudi mak se pharaga su phai hai da ba siguma ji hek tawe adum de yam chala gum ci BJP mi chu yaw de adagi amana hadak ki pham ga do ba assembly do adu gi wat le ga 6 February da masidi private member resolution oina tawrasi haidana khoi gi honorable MLA ahumna Congress ki ke Ranjit ne adagi DS Lokeshwar ne okam Suja Kumar ne moi ahumna February ki tang tok notice thajal labne ba February tang tara mai da masi puthokna ba na adu marak du da laibak thibi dagi adu ada tawre resign tawre assembly tokre aduna aina haijeningi di Congress party gi di hana dagi clear cut masigi protection tawdaba yade have se assembly yauna tongan ba platform da su khoina nganga ga laki amadi commitment phasana leijai adagi even kanuna su honorable MP na su energy ko bimul gi su magi tongan ba platform da mana village volunteers sing sigi yang wajabani aduna masi protection to hodra gi khoi gi youth force ma state sigi sauna mangani have se aduna hujik su masigi matam leitaba nate hujik su tawriba pot se da kitang concern oiba ruling party na maram di kaino da khoina engine number 2 gre habo ani engine chawam dia da leibi ba ko asigi engine ji da kanna convince to ba madi moi da press to bom sange ba sum khangjan na dana leibi di yadi kaino india gi citizen ngak tani huji village volunteer ai je to palam dai lak parate india citizen ngak tani adu ji matakta most talented Manipur gi youth have say sports the young also art and culture also like su do also Manipur gi youth sibu india gi atopa state sing ji da akhoi gi lamba pa matam da akhoi mi yam je da bai wani akhoi gi chap cha ba ke no lei ko aduna sigum basing je kitang consider to ba ma changi adu governor ne lo le action ji mai lo hum thopani but ma bu convince to ba di india government bu convince to wai ba se hujik lei riba civil society organization sing senior citizens sing adagi lei riba main oina political party ruling gi maru oina ko makoi da su yam na responsibility lei na hai ni ada marak sida ina kan tanga paming ba ama khaga lei akhoi gi maitai hai tare ko maitai manipuri hai tare akhoi ji patriotism se akhoi gi nationalism gi chang patriotism gi chang se wange ba khoi ima leba ki ni hair ga di hata sina ki da adugum ba makha akhoi da spirit am lei masi mahoksa gi manipur gi ni thau palinge gi matam da lalup system ga ina leiram ba si da su adu akaloi na su khangbiri ko lalup system leiram ba si pura akhoi gi institution ama ne ba yumnong guding gi adult sahi tarate tagina sahi hupu manung da lei ba se masi any lebak se invasion to kan na matu gi defense to na gi ready da lei tuine ba loina ba yum guding isi som da la la ha kan da kangla da pung thil la kan da dong dang ene message communicate to ra kan da mayam se loina kangla da sala kan da to tuine ba matam da standing army leite aduna basigi lalup system ama leiram basina akhoi gi I da lu da tong da sang kan da akhoi ma lebak se akhoi nga ka do ni ha ba se akhoi gi concern ma dum lei ba ko adu bu matam gi matungina magi 1824 da di Manipur libi ka tholak pa sigum matam da di ngasagi lalup system ji da defense ki oiba aspect sima lothokre atai da sina su ko defense ki aspect sima lothokre ba aduga 1835 ta mu akhoi da Manipur da standing army leire tolo piraga leiba se adu lalup system tam na mula kan da 1892 da di pura abolish to khre lalup systems adu lai ho ba adu ki tradition adu gi lu da tong da akhoi da sangi ba potuna akhoi je imale ba ki ni hairati any youth natraga kanu se masi I sagalak ba haitare ko imale ba ki siba ki da ba haibisi da akhoi da loi lai ba Manipur masa sing da sima India government na khangbi ga dam ne ada akhoi di hujik Manipur hai je akhoi di India gi khwai da gi maru be state ama oira ba ni border da su lai ngasi akhoi na thoi si India ngak na ba ne India gi integrity amadi India gi territory ngak na ba gi dong ta torok ngak ta ne aduna masi punamak se hujik lai ba port hujik lai ba governor sida phajana wari si convince to ba yamna thoroli ko aduma changi aduna sigu bat lakpa matam da di akhoi gi hujik tumin lai biri ba hujik ti nahan assembly gi suspended animation lakhi bidagi
MLA minister मैम से अब तो तागिद्रे लेबाग की नगांग बदे अदुबो जात जात मीडिया दा कई दो उबदा को याम कन्ना दे हाइनिंग दे मीडिया दा हाई बसे ताबे हम वाय बा हाई कमाना लीडर हम खला दिया कोई लोइन सपोर्ट तौनी का हाई मोगी राइट हम तो लेत्रबरा लो योन थोखरबरा अदु दे कई दो लोइन ngam द्रिबो हुजि फो कई दो बगी assembly दा leader खनबा leadership crisis का बाई थोलिनो बा माने तो ओबि याबो yes अदु दि मोय ओपनली तौरा कोई कना ओयरा म खनबिरो हाइबो ना दुम खनजगिनी yes अदुना सिगुम्बा contradictory ओइबा अदगी मणिपुर गी राजनीति वाला सिंगी इज्जत योथोकदौना कोई पॉलिटिक्स यावबगा से तंजन लेबा हाय कमाना खलक अमदे हेते यानी हायदी आई कैम लेत्रेबा yes yes इचम चंबा कनानुमा कईमत खंगदबम पुथोरसु अदुम इंदोरेबा मरमदी बा हाय कमाना खलक बने हायदोरेबा कन हाय कमादा लोइन योनथोगदी सेंटर स्टेट रिलेशन दा चाउना कायरा कादंग सिदी सेंटर ने तौ तौ ने खुदो मिनथिला खोइने चटपगी फिबम लाए फमु लेपु ने दौरगा अदुना अखोइना ngang बुवाजे अमता ताररोय मणिपुर गी ओइबा इंटरेस्ट अमा लई मणिपुर जे मतमम गी सोवरेन कंट्री अमा ओइना इंडिया दा जॉइन तौगिबनी गाइजे मसोम दा इंटेलेक्चुअल मयाम अमा दगी अखंग लाई मयाम अमा ngangi मसै मयाम जे लोइ योथोखरेबा मीडिया दा याम हाइबनी लीडर मयाम अमा एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए मयाम ना अखोइदी यारे हाइ कबान खलादी अखोइदी यारदी हाइबसे क्वाइदगी ताबदा वाब लैंग्वेज अमा ओइ हुजिक होगिबा लास्ट 1 वीक सिदको सिगुमबगा से तौहनिंगदे पॉलिटिशियन अमोइना खितंग लेबाकी इंटरेस्ट थबक तौबिगे हायगदी गस लेना थोला कांदा ए अखोइ मयाम ना खलिबा मीसे सिदा सेंटर ना यारक्त्रगदी अखोइ नोइगा लेमिनबा यारोइ तोकनी हाइगेरा नत्रगना अनहान अमसु ताइ as करीगुंबा प्रेसिडेंट रूल से मसिना अदुम चाथादो ओइरबा हाउस डिसॉल्व तौदो ओइरदी अखोइना हाना तोकनी काइन हाइबो हाउस डिसॉल्व तौदि बा तोकतसु यारे मतोंद लौथोकबी गदमने असिगुंबा जे खंगदमनी अदगी पर्सनल दि नते कोइना हाइजेसे अखोइगी तुंगदा हो पॉलिटिशियन अखोइजु हौरैनेबा अखोइना मोइ मतौगी तम्मनी लोइ मांग तारे हाबनेदा अदुना सिगुंबा ngang ओसिदसु खितंग सेक्शन बियु अदुगा एमएलए दे रिजाइन तौनी का हाबिनुने सिगी पियाजे सुम थमबा पॉपुलर गवर्नमेंट थबिद तागदी अखोइ पार्टी तोकनी काइन हाइबा ngam amta ga thokpiro adu bude swai haide ko hujik tawriba political culture se amna khoi gi standard si name ba haitare ko aduga ai gi right amta leitaba adagi silakpana lo yani kain loi nam kathok ki ba haitare adugumba si tawningde aduna ngasai topic ta labada hojiki role civil society organization sing role yam chaure adagi kanogi maruina senior citizen sing ki masida kamaina negotiate tagudage senior citizen sing women group ka sina tawrakanda sumaina policy di thambiu gaina center da akanba pressure pibagi mathau ma tabra haiba se sigi round di thamjai akhoi gi manipur gi rajniti da akhoi ni yeng kan da yamna soiri se quality leadership adagi quality politician si yang wat prank khale hujik se aduna akhoi ju sum yenge 2017 dagi Sri Birena si minister oibadagi leadership crisis se BJP manung da yam chauna le adu makhoi gi denial se adum taune bako denial se mamang da sigi October tang 35 gi mahaugi bachahi gi da moi mayam ama MLA 18 na soi tawraga JP na da piramba si se masi bauda akhoi ni yada da si piramba bani si sindu oisibo haibagi bold step se loba ngamde adu da media na hangma matamda khangde tawes haide tawde ju haide natragana koi sumto tawgiba leite akoi da leadership crisis leite mado aran mani adu gi pausan do ido book tawdamni na hairdi phaba adu soido forensic da thara yengalu expert ga haibugumba ko yamna chip oiba quality yaudaba was yam taiba leadership tagi moibu personally aina sidhabadi nasade ko aduna hujil laiba pochida leadership crisis laiti jingarang nahan jo dum hai ko anyway laigere leire tu oseba MLA kunthra ga taret na hujik laiba yankhai mapan gi manung da kunthra taret na sokat pa government ne si absolute majority hai tare ko yam phajaba majority ne comfortable oiba adu sigum majority si laina hoi hanagi lairamba chief minister du moi manung dagi revolt tawdana penadaba khonadaba mayam tholokpadagi ma hujik chatkhre aru tadi anova ma puthuoga maduda claim tawrodana aduna huji akhoi gi laiba yam thi huji gaino da CM na resign tawkiba numit kyani sure 13 days sure hujik numit taun ji da kana gum tholaga government CM de na claim to bungam de BJP gi majority laiba potse kai kanari ge ha adagi sidesida political party ama oina BJP gi
honorable president hagadra BJP ki president ki role se kai no mai role jam chawe ba kuji president rule lai assembly suspend tawre hair banina party ki president ki role se jam chawe ba mana khoi chawe ni mai makha da MLA mayam du kawraga mana solution purak pu yai sigi mamang da sambit patra na notice ki insa san laktana masi BJP ki wa banina aina di yam ngangning dram na adubu akoina nainabadi ke sukaite sambit patra na laga one by one amam kokshala unaraga kak thilakanda amadasu nangsu obi ai ni amadasu nangsu obi ai ni gain tawrab jala ba bai din jalaga si pajam yam na haina bo ani ko aduna masida tawge haga di central leadership na dum ngam po ne ba loi kokshala no ama khalo within 1 hour noi maming noi piro noi ni pingam dra impi ni hairaga dum tawya ba tawbani adai da BJP sina adum manipur gi oiba pot sida manipur gi popular government si लौथुगा प्रेसिडेंट थमकांदा मणिपुर की प्रजा मैम नदी मोइदा तुम चहलगा सानरी ब्रा काइसे सिजु प्रजा सेक्शन क्या दगे तुम हंगनैयो अदना हुजिक लाइब पोती समझलकपदा क्वालिटी लीडर याउदबदगिनेब मोइ गवर्नमेंट से अदुम मतोमदा अदुम तुजबनेब कनामतना कयमत तौरुबनति कांग्रेस पार्टी ना धमका आमखक तवकांदा अखोइगी करियबा ब्रह्मास्त्र मा कापने ना हायबदा लोइना थकट केदना मिहुन सेकट केदना अदुम रिजाइन तो पोसी लाका दत लाखरिने नत्रा अदगी लेरमिबा मयाम से मसिंग याम जरसु क्वांटिटी दी याम यावबा क्वालिटी यावदबा हाइता लीडरशिप क्वालिटी लेतबा अदुगुमा मयाम न पुनबा अखोइगी दोल निना पार्टी निना मोइगी लीडरशिप खनब ngамदबनी अदु खनब ngамदबना मरम मोइदना सेंटर ना इंटरवेन तो गाना ngasi president लाइने president लेजे डेमोक्रेसी चटबा लेबाकता पॉपुलर गवर्नमेंट जु फबनति सिदेन फबल लेत्रबने अदुनबु डेमोक्रेसी हाइनिदना बियामना खनबदा अदु हुजिक लेत्रे president लाइ इमाइ बिजिंगना हाइदुदि ngसाइगी हौगिबा गवर्नमेंट दो लेरमबा गवर्नमेंट दो याम सोनमनबदुदा सिनबु फरबरा हाइबनिदा अदुना अदुसु अदुम माइ मागी मतमगी मतुंगिना constitution gi मतुंगिना अदुम लाक्चसनु अदुगा coming back to the topic aina haining ise conducive oiba environment ama leitring ida kun ngak pa singbu hekta pha ba adagi makhoi khuju khulai lokhat ba sigum potse tawdana bagi damakta akhoina mamang jo haijagre ko governor da yam phajana convince to bom sangi madugi role se aidi uncle su yawi ridna senior citizen amoina adagi taragi se shuju yamna major think tank oina leirabanina taragi se shugumba organization amana ga madu initiate tawbirakanda fajana convince tawraga chumdagi minute manga ta na tabako nearly 1 hour gumba se fajana governor da phamaga with all videos and with documents in tawkanda fajana wai saganda makhoi gi comprehensive plan ama kasai political party na puthu adi yara roeba sido opposition na purakuni congress na hire ne bako hill and valley ko vote ani makta side ani makki haitare side ani makki pot se chapana na deal tawna na bagi damakta koina yam vigilant no bam sange nakal ma khakta da horaga somda ngakta pharaga pullaga tawramba dargati aduna madu kadai bauda yam phajana implement tawgade habisi adugi check tawna bane ba asi akoi political party mayam am leiri ba ko adagi civil society mayam leiri chi adana sigi pressure ma sangi ade hujik chi khulai lokhot tabagi pochina tongana thangmar kada akoi highway se pa yarabra akoi gi buffer zone do kamai tawri red zone do changtuk changsin yarabra yadabra sigumba sange ba adagi mamangda leigibe NIA gi case mayam ma CBI gi case mayam adugi progress na kadai bu yogre aduguma mayam do NIA da NIA sinare haraga gruesome murder की केस में आम थोकिबा याम ब्रूटल ओइबा थबक में आम थोकिबदो मधु की चु किदंग प्रोग्रेस अमसु चेक जो हम संगे अदु नतना अखोइना हेता लाल लोसलेन लोबो यादे याम लैरिबको अखोइ हाईवे चप याद्री अदगी हुजि अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन मयाम मा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन मींस नार्को टेररिस्ट की तौरइबा मयाम मा हाट खरिबो को खरि मयाम दो अदगी ngang sakriba politician अखोइगी कन हकाय तारे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पाम्बा politician सिंगना BJP की MLA सिंगदुना ngang हिबा मयाम दु करी एक्शन लौरगे सिगु मयाम सि कितंग visible ओबे एक्शन खर उहल कांदा मदुगी disarmament की करी की पोसे लाखपना चुमराइन खले को केम तौद्रिगे द खुलाई हाना सिनहन बजिदी अखोइदा गारंटी अमा लेते असि अटैक तौरा अरोय हाबगी गारंटी अमा एश्योरेंस अमा कनाना पीदोरी असि खुलाई लो पिथोक्रसी लोय हनग्रसे बको उरेन बॉम्बिंग तौरकपा नुमै कापु मतमदा कनाना मदुगी प्रोटेक्शन तौदुइनो हाबा मको असिगुम बजिंगसे याम कुमना स्टडी तौरकांदा स्टेप बाय स्टेप तौबना फनेना खल्ली अदुना आइना ngasai thamjagi ba mamangi
history of the origin of the village volunteers haise masi yamna kupna nainaba amadi masida convince tawgi mathause laeba aduna neba hujiki importance senior citizen da civil society body singda aduju civil society ena hujikti sarung mayam lay si nataba kitang considerate oiba aduga ahalaman singna gyan tan intellectual dina madu convince tawkanda negotiate tawkanda sen piriba matam dusu yate step by step dusu kitang soiri kai se ko si tawdun haibi bam sangi governor na natraga central government na loin khangni habisu leite da haibi ba tambi ba takbi ba madi sangi dana sharing amadi aduna adugi pot mayam do tawbi ba aduna sigi kanu sigi discussion gi kuthang da haitare ko ai gi mai kai dagi mpcc mai kai di haijai je village volunteers sing je akhoi gi ima leibak ki damak ta kannana ba manipur kannana ba india kannana ba punsi amadi lantu ngak na ba masagi risks mayam ma yar kan da thorkhibane ba aduna makhoi da karimta victimize toba criminalize toba se masi ai ne ya da pot ni india gi constitution ma yaktani india ma yaktani makhoi gi fundamental duty oina moina tawjabe wane aduna makhoi khudi mangak pi na ba senbi na ba gi comprehensive policy ma akhoi gi india government na masi parliament da puthok na pass tawduna tawgado ba se masi yamna mathok tai aduna hujikti assembly itamni na haitare aduna madu tawna ba gi damakta akhoi gi cso singa sing intellectual mayamna pressure to kan da governor da convince to kan da masi na ta na ba sinbi ragadi akhoi gi youth sing je loi shape tawrani simtang ai aroi thamjake